Sinawalang manenayang sakin ng commuter arenia disa na ning CLTV 36 News keng Mabalacat City gat panapo na ning Lunes, December 18. Medyo maka-hassle na po kasi itang paulit-ulit lang po mag-rally. Kaya po makasira po na kayong lakad po. Especially po lalo ka rin government kaya tamo po panagalantala po ng office do. Kaya ating dyan naman po yung reason daw kung bakit lang mag-rally. Kaya lang tampa ulit-ulit po, medyo makasawa ko din po kasi. Nung ela makipagtagalan ka rin libreng sake na ning city government, magpiyak na laka ng mata, king mata sa pamasay king tricycle. May tatas po yung pamasayan, tabalata po lagi pong makanyan din. Sana rin po, pag-intindida kami rin po dahil, like example po, dahil po mag-holiday ngayon eh. Siyempre po, dakal mag-rush po makayan or like po makayan, kung medical reason naman din po, metong niya pa pong reason pa. Eh, lalo na po kung tricycle naman po yung sakyanan ni, mas makamal yung upart ka rin. Sana ito po, i-consider dala rin po sana like. Agpangking pinag-isang samahan ng tsuper and operator ng Rutang Angeles Mabalacat Incorporated o Piston Rama, bababa king 10,000 pasahero deng si serbisyo anda Aldoldo. Anya naman sinadya na ning city government ing oplan libring sakay kareng ruta ning Piston Rama apektado na ning strike. Apin din ni ring Tabon Tulacandula at Lubola Tulacandula, Public Market Tulacandula, San Francisco Tulacandula, Mabiga Don Bosco Lacandula, Mawake Tulacandula at Kamatsili Tulacandula. Manyad no bang panupaya ring meg-strike ka driver at operator kareng commuters. Apin mo kanu kasi ing paralandang ini bang pakit ing pamanya lang sang keng PUV modernization program ang magresulta keng panga pace out na rin karelang babiyahing jeep amamia kabiyayan karela. Kapaulo siguro po nung hanggang 29 nasadsad mio hanggat nagregulo pa rin naman kaya katamo nga Pangulong BBM Marcos. Kita pong pisasabihin na consolidation, uli pong kita hanggang kay Sabado kano ating kanong mananggapan la rin ng LTFRB. Makananit ang pamisabi yun, misabi na ko ba yung regional director pa ng LTFRB Region 3? Apo, atin niya pong lalabi ka na ako yung regional director, pero pare siya mo po, consolidation pa muri po yung kapupunta lang ng Fisherman. Samantala, agpangking Transportation Development Officer ng LTFRB Region 3 ay Attorney Teresa Magtoto, mandatila yang stable ing transportation system keng Central Luzon. Sa Bulacan, meron din pong nakitang picketers pero nag-operate pa rin po yung ibang mga PUJ. So parang generally, wala naman pong naging impact. Though, of course, syempre, dahil po meron ding mga hindi nag-operate and at least nag-provide naman din ng libreng sakay po yung actually sa Mabalacat lang naman po yung identified talaga. Kaya nakapag-prepare din po yung LGU. Kaya, hindi naman po naantala po yung operation ng mga, yung mga commuters natin. Agbangkang Toto, makabus nila ang gana kareng weekend, ngayon tauling Domingo na ng Disyembre, bang kanitang rengbisa pang tagal ang magpa-consolidate, mirinan lang upayang mika extension prangkisa, kabang meturinga nala namang kolorum kano, reng tagal akalupa na ning minunang utos ng presidente, ala ng extension pa, kareng bisang takiki. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.